Julak, pendapatan pulang julak lawan ulun julak. Di video ulun, budaya Banjar dalam pepatahan. Kayak biasa juga julak ulun hendak menyampaikan pepadahan-pepadahan pada Tuan kita bahari. Nah mana pada Tuan kita bahari itu pepadahannya disampaikan oleh Muntong. Wayah ini zaman sudah maju julak ulun sampaikan non pian seberataan, non gasan buat seberataan, ada di mana saja ada di atas muka bumi ini. Nah jangan tuh papadan orang tua bahari ini lewat video ulun nih. Nah julak sebelumnya itu julak ulun hendak mengucapkan dulu terima kasih gasan nang mamarina nang ada di higa itu. Nah julak gasan sapupun nang ada di seberang rumah julak gasan kula-kula nang di mana saja berada julak nah sudah maitihi lawan video ulun nih ulun ucapkan terima kasih banget julak nah lawan juga julak masih ada ulun melihat tuh di anang buat kula-kula kita di nanang balu mesapket tuh lampu di ulun tuh tolong aja paling sakit akan nang mana balu melek mohon aja didekakan dasanak lah dasanak dasanak nang mana balu membagiakan mohon aja dibagiakan sapupuai hal ada orang lain kada kita nih buat kita juga buat kula juga nah kayak itu jelas nah nang pepadanahan aku angkat dalam video lu nih julaka bunyinya gini sahimpil iwak sasuapan nasi jah ulangi pang jah nah gini julaka sahimpil iwak sasuapan nasi jah berarti ampalnya makan iwak lah julaka tapi kan ada ampal tuh maksudnya ini pepadahan julaka nah apa maksudnya aja sehimpil iwak sesuapan nasi nah ya itu hendak menjelaskan dulu julak nah jangan protes dulu julak ngopian Tuhan nah maksudnya gini julak ada orang nang hidupnya itu ada duit butuh tukarnya nah nang ditukarinya ini bahan yang kada penting ditukarinya kalau ada bisi duit nih kada disimpannya ada iya apa-apa kan itu tukarnya bila dalam bahasa Indonesianya tuh apa hitungannya peribahasanya hidup boros nah julak nah hidup boros julak nah pas nih nah jaha kita di sini julak lah bahasanya tuh sahimpil iwak sasuapan nasi kalau bahasa Indonesia kalau bila bahasa Indonesianya hidupnya tuh boros nah artinya kada kau nyimpan duit tuh kada kawa ini bila ada duit gatal tangannya hendak apa kali tukarnya nah itu maksudnya julak nah kada nang simpan nang makan itu pang julak kada nah ini peribahasa julak lah nah teliu-liu sudah julak ulun nahan julak nah tapun pulang julak kene julak bila ada perbuatan pidul salah ada kesalahannya ulun mohon maaf baik video ulun nih maupun nang akan datang julak lah salah tunjukkan akan datang sana kamu kak maupun nang sudah lewat ulun mau video ada salahnya ulun mohon maaf kita berdapatan pulang di video ulun selanjutnya budaya Banjar dalam pepadahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.